Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nadikan sekanun na pito analang mabangsa ko pa. Ayat ni pito akan rekanu nasuka kenegani ko ni nang lagan di suara ko. Nagi mampu pekabekan sa anak buni-bunian maka penggulalan sa maranapsu. Nagi usuan dengan kalalaya minirun mengudah pakat meng dari desa di mayon. Ipukur matakan aku langwana kesampaian sangka ID Nabi pukur matakan aku di kelipatan mi ada damai pat Romini Bunda Udas. Kau besok kalau nak kata demang tanian ini karibu sadar rumbu ladnakan na kati na pamamakin gani wassalam.
managawi anak ni deung ko sekam dewa pakarano tadi kalina wae kakak sae manto wae anak kebentai ka tadi ladeng aku dewi akan piragawi sadeu dingkakan bekasiat nama anak denarasai kakade sorotai mani nade paro waring berem sakapepet ngirarekam akasakapu manasung gedu ngade upi akal ya nabi ulugan saranuan bawa ulugan sageun bawa dia wagen sapangeun sorota beya-beya kada usah pusang ladagukam nadi sarat tanakan nakasay aratan nakamunutai nakaya masirog kun abini kelipatan di kamu maileng sadeu tangan susah lunge nanadeu pesudung kana sinapa senapa gemulan si bego ini kelipatan naya pesero gengkau nau maden lagi deh ada usumi deh pesuadungan aku deh tata kesuno akan kada usah bergerak kadi kerau kada di kamar nak ketigerak nak kamar tangan renang akan
tu mata aku yang inawa ita akadau pikiran karena kom wedau kapek rasa Gabi kupe surai nuna kenepi naden bahwa ini kara saya nabi ulu gana sagegem bahwa si bae dikelipatan nada kelipatan saramini derau sore ai nari nau salulo takau rumah tesabulayo kai nu bekolengane pelengena naik panada mata prinsesa Aiman ada usup kami lima utara ada uginan pilih langian lahian aku tapan rangian aku torogen watang ke daud tunaken wama muda siti minta ala Assalamualaikum